Ungakanti singsawu brand esiselephesi. Singabanqobile. Siyabonga. Amen. Mwazi Yiba sekorinde besibili. Agabonge Jesu. Chapter number 2. Verse number 14. Verse number 15. Verse number 16. Siyabonga. Second Corinthians chapter 2 verse number 14. Verse 16. Hallelujah. Wabasekorinte besibili sahluko sesibili siqala verse 14 siya 16. Hallelujah. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwedweni lokunqoba uKristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulaba siyiphunga lokufa kube ukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ukuphila. Ubani ongangalokho na? Bayethe uNkulunkulu wethu lonemandla egameni likaJesu inkosi lephilayo. Zabama babe silibamba lakho sesikhona. Siphakamisa sibabatha imali. Livi lakho babe liyaphila. Khulumana lamuhla ngalo ephile mthetho egameni likaJesu. Manje naphakathi. Amen. Amen. Bazalwane enzambama angikhulume ngethimi yethu njengendlusela ilangathelela emanti. Angifuni bengichazana okuthile ngalesilwane, kodwa lombhali uveta ingaphunga. Uveta ulangathelela kwethu ukuthi fanana nasi silwane nasi lesithanda emali nalekuthi nasekufika lemizwa yaso kuthi sifuna emali kuthiwa asivimbeki sigijima ngemandla sikonze la singathola khona emali kuthiwa one indlela lesiva ngayo emali siwebhangela iphunga. Hallelujah. Corinthians chapter 2 verse number 14 esiswatini uthi kodwa ke akabongwe
uNkulunkulu losuhola njalo elithwendweni lokunqoba ngaKristu. Kodwa-ke akabongwe uNkulunkulu lokunguyena losinikeza amandla. Usho ukuthi mavanjini amahle, manqotshanela amahle, sisambili. Akabongwe Jesu. Jesus. Lalana-ke alusilo lunye lohlobo lwembi lesilwako. Kunenqungaqunga kaTibi lesilwako, kodwa sina director, sina commander, sina lophethelele. Jesus. Angeke uze unqobe nge-experience, ngeke unqobe ngekusonza, ngeke unqobe ngemfundo, but uthi singakhomanda lo wathi lolu hlobo lwalethimbi lesilwane. Awumphinzelela esizukini lo verse number 14. Verse 14. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba. Asihola njalo odwendweni lokunqoba. Jesus. Ase mbhaleleko lokuswandweni kulethi mvuselelo kude number 1. Angele praise team nibuye nilandzelela umfundisi la emuva nakhe naye noma ningasukuma nje ngale ndlela leningayo bese niyabuya nilandzela abazalwane egameni likaJesu. Siyashumayela njengoba la pulpit kusokuthi bashumayela bandla likaKristu ludwendwe lolonamva kwemfundisi. Nanga Kristu uyasihola kulodwendwe. Asengimeka simeni edwendwe lwami. Nalu-ke ludwendwe lwebantwana bakaNkulunkulu lwetibi lebabhekene nato. Kunembi yempilo yekukholwa uthandaza nje uyimbi. Nawu-ke lo mthandazo noma lo msebenzi lokumele uwende wekuthandaza. Lena yimbi le uze ukhone kuyinqoba uthina Jesu lotasihola lohamba phambili. Kunembi yalokukholwa kumele kufundwe livi lababe uNkulunkulu ungakathandazi ngeke uze ukhone ulifunda. Nawuthi uyalifunza lona liyakuthuma hamba emthandazweni. Nawuthi uyathandaza hamba ufunza livi. Sewuthandazile, sewulifunzile livi, sekumele uhambe. Seluhambo lwemntwana kaNkulunkulu lolu. Sekumele lo mzalwane lona abese uyahlabelela elintiloko levangeli athi siyahamba ngokukholwa endleleni nanena ludwendwe lolu. Thandaza, funza livi, sale uhamba nekwelivi. Nawuhamba nekwelivi
ukuthi impilo yobungcwele Hallelujah. sekumele-ke lo mzalwane lona endlule nje ekuphumzeni livi amine ekuthandazeni sekumele endlule ekufunzeni livi sekumele endlule ahambe ngemkholo. Asengithi kugcina kancane nakuhambeni ngemkholo. Kunetino lokufunako, kunetino lokumele ukiphathe longadiboni but udzinga la. Hallelujah. Akusiwa kwathi, akusiwa experience, akusiwa kuba nemali, akusiwa nephumza but udzinga mkholo. Letino atibonakali leti sekumele-ke ubuye utohlabelele ungcwele uthile ungcwele uyakupheka uyakuna ebungcweleni. Sawuyibambile wema kulobungcwele uyakhahlelwa uyashaywa wendiwa konke hamba ebungcweleni kholwa. Lalela-ke sewuyibambile ebungcweleni la ngaphandle. Njena-ke yehlula abantu lababili, two wabo u-Adamu nemkakhe babo babili emhlabeni. Live lihle, live lithekiwe, live lihlotshisiwe. Uyafika make Adamu lokum-Eva uthi uyabuka ngaphandle uyaliwe Adamu nalomkakho dlaning everything nenangekhazi nakulelingatukudla liphaphele lithi kwefika inyoka yathi maye sihle lesase kunetino letiskanako kunetino letihawukelisena sewubambile mkhwele sewuthandazile sewulifunzile mvesi sewuhambile wahlabelela ngekholwa weme bungcweleni. Emehlo ayabuka ayabona uthi usahamba usenatino tivele timo adlale mafilimu bese uyema uyacabanga uyazindla kodwa nangabe bengadlala nangathatha la uphi umfundisi iphi praise team uphi keyboard player hayi mana ngithatha ndawo esifulundo. Hallelujah. Ife kuthekiwe efeni dikhona tino diyadosa tino kodwa
Ngiyabonga. Lelikholwa leli ke bazalwane niyalibona yini? Lona ngumuntu lo yedwa. Kumele athandaze. Kumele afunze live. Akasuhlala nje labandleni, akahambe, akaqhubeke ekukholweni, akende tingo. Lo mzalwane lo kumele ebe ebungcweneni, kumele abe nesekelo, kumele abe nemzawo, abe nelithwala, anganyakathiseki, abe netimbazi. Jesus. Bathi lalela, lihle live lihlotshisiwe. Noma lihlotshisiwe mntwana sekhaya. Lelikholwa leli kumele lethembeke. Oh Jesus. Wethembekile uJesu. Udekiwe lafeni litawubuka libone. Limele kwethembeka selitibonile letingo lafeni. Limele kumethemba loloqale lomsebenzi ukuthi utawufeza. Ayinyekeleni yamaphathi. Limele njenele nzaba yekwethembeka. 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 Hallelujah. Angeke ukhone kwethembeka ngekuba neminyaka leminingi kuleli banga. Ngeke wethembeke ngekuthi titini lokwakhiwa ngato lendlu wawukhona nathibononi, but udzinga lo moyo waleli uze wethembeke. Ake ngithi kujula la ekwethembeke kunemazalwane nabanye babukela iTV loku simile loku sila sota na substance. Wethembekile Jesu. Khona matise Jesu ekhaya nala uphila khona. Mfete ngalamanye magama. Kutsingakala abantu abatawufakaza ngaJesu. Yebazalwana seliyaphelela lelikhono lami kunempiyalo lesiyisethe namhla yona yinze kunalo. Hallelujah. Nam Jesu bazalwane mlandzelani Jesu. Oh Jesus. Nakufika budzinwa uthi lala ungakathandazi, uthi vukisa kwanogwaja ungene esiphaphadleni uhambe uye emsebenzini. Unamoya ngcwele lokhulumako khona thandaza noma bosomashaya i-bus power, but akakhawunti uNkulunkulu ukuthi ufune amagama langakanani, but is consent ukuthi uthandazile. Lo mfundzana yalivesi lamhla kukhona loligcineke uligcina itolo nonenhlanga khona la kaligcina itolo alifundzeki unetindzaba talelivi yabazalwane sinaloswalako sinalosinike manje sinalosetfwalako siyehluleka. Oh Jesus. Praise him.
Jesus. We are Betwalaba. Uze unqobe letimbi lobhekana nato. Mathi yena mathise yatana naye timanyanise. Ake ulalele. Ave Jesu. Oh. uNkulunkulu usebenzisa thine etindzaweni tonke avakalise liphunga lelimnanzi lekumathi Kristu. Kanti uNkulunkulu unjani? Usebenzisa tulo tasesontweni kuze kwathiswe ngaKristu. Ugcineni wena wethula ubufakazi. Uvalwe yini lo? Nxa uthi suke Kasibanze ngeke baze bamathi Jesu ngaphandle kwekube bamathi makoti lona Jesu ngaphandle kwekube make sibanze alimele kahle livangeli kasibanze. Make kodwa make ba leli babona babahlela tilhlobo nakabinzile make akabeluka abinze bangamboni Jesu ngubani kodwa unukisa livangeli lethu kamnandi ngoba wethembe wena wethembe mina wethembe naloya simene
Jesu. Katalogi yalenye inkampani bathandekayo le katalogi ngiyayithanda le katalogi lena bathengisa ama-perfume ba-advertise ama-perfume ngayo babeka letithombe-ke taleli hlobo lwale perfume bese bayasho ukuthi perfume bani uze uve ukuthi lolu hlobo lwalesithombe lebasibekela kule catalogue lunuka kamnandi kangakanani kumele ulusikise kusho ukuthi ulimata lesithombe size siyokhiqita lephunga lelingisi emavanda sembeketele namhlakusile Jesu. siyanuka thine siyanuka emavandla umfundisi Mbonane uyanuka umfundisi mama uyanuka makela sakolo uyanuka babendwandwa uyanuka uthi ke Jesu nanthatha mine nine nibese nifuta mine kusho ukuthi nawuthatha Jesu utirapa kule catalogue yasezulwini nawutirapa kule catalogue ubese unuka neperfume yalo hlobo nawuthi uyahamba sebeva yadveti wanuka kamnandi kwendenjani unuka bani wena leli vesi lithi usebenzisa thina uNkulunkulu uthi anuke kaSipanzi anuke kaShongwe anuke kaSimelane siliphuma mina ngiyakubuza namhlanje mbama Jesu nakamathi ake umbalele unuke kahle kuphiwe lamuhla nje kuphela singasabange eminyaka losoyiphilile una 60 bani una 50 bani una 40 asesiyekele lamashumi eminyaka bathi sibuke namuhla unuke njani bakhona lebanuka i-confusion uyasanganisa yebazalwane phela bantu bayasathi bayabona uphethe iBhayibheli uyoshona lapha evanjeni otshani sebakubonile akathe unukise kwemvaji unuka njalo kunabantu labanuka kugovu banuka baba wanisana kunabantu banuka ingane nami-ke namfaka ekomithini utamkonzisa umfundi nakangena liyadlala lelikomiti lini banakhokha imali nje sinoma kanjani ndamsola utamkonza thithini yena nomama ndafunza ngathi unuka njani siyizinkosi sevangeli abaphathi bemihlanga
Waniwa niwena. Mhlatambana singamathandazi. Babodwa abathandekayo bayadinga. Ba-active emsebenzini welibandla happy noma ngwesana. Unuka njani? Akanuka umisana. Nimiselela na committee. Bonke nabanuka ingane, nabanuka ibhuku. Nebasabuswa litolo. Uthi mne indoda ngizwa ngeke ekhanda ukuthi yiyo unuka ingane. Sengiyathanda ungwele uthi ungwele I surrender all unto you. We are nothing. We are nothing. Now look at me call. Unganuka Christ. Wrap yourself against the will of heaven. Amazulu.
Nam Jesu. Dzwonię mechore. Dzwonię mechore. Msapsa.